Jawab tusa kajam-jaman na makajina na suliwat. Saka tusa kajam-jaman na urca supui na kainwa cemas imazai toa binasa sebali-balitan jai sangat. Imazai toa 20 katu sepaca kayan imazai toa itakaran paju 70 katu itakaran.历代志上24章1节到31节。亚伦子孙的班次记在下面。亚伦的儿子是拿达、亚比户、以利亚撒、以他玛。拿达、亚比户死在他们父亲之先，没有留下儿子，故此以利亚撒、以他玛共祭司的职分。以利亚撒的子孙撒都和以他玛的子孙亚希米勒，同着大卫将他们的主弟兄分成班次。以利亚撒子孙中为首的比以他玛子孙中为首的更多。分班如下：以利亚撒的子孙中有16个族长，以他玛的子孙中有8个族长，都自谦分立，彼此一样。在圣所和神面前做首领的，有以利亚撒的子孙，也有以他玛的子孙。做书记的利未人拿但业的儿子示玛雅，在王和首领，与祭司撒都、亚比亚他的儿子亚希米勒，并祭司利未人的族长面前记录他的名字，在以利亚撒的子孙中取一族，在以他玛的子孙中取一族。自谦的时候，第一字出来的是耶和雅利，第二是耶大雅，第三是哈林，第四是梭里，第五是马基亚，第六是米亚米，第七是哈戈斯，第八是亚比亚，第九是耶稣亚，第10是施加尼，第11是以利亚什，第12是雅金，第13是胡巴，第14是耶士比亚，第15是毕加，第16是英麦，第17是西西，第18是哈比西，第19是比他西亚，第20是以西结，第21是雅金，第22是加莫，第23是地莱亚，第24是马西亚。这就是他们的班次，要照耶和华以色列的神借着他们祖宗亚伦所吩咐的条例进入耶和华的殿办理事务。利未其余的子孙如下：暗兰的子孙里有苏巴叶，苏巴叶的子孙里有耶西迪亚。利哈比亚的子孙里有长子伊士雅。以斯哈的子孙里有示罗姆，示罗姆的子孙里有亚哈。希伯伦的子孙里有长子耶利亚，次子亚玛利亚，三子亚哈西，四子耶加面。乌歇的子孙里有米迦，米迦的子孙里有沙密。米迦的兄弟是伊士雅，伊士雅的子孙里有撒加利亚。米拉利的儿子是抹利、姆士、亚西亚，亚西亚的儿子有比纳。米拉利的子孙里有亚西亚的儿子比纳、素罕、沙克、以比利。摩利的儿子是以利亚撒，以利亚撒没有儿子。基士的子孙里有耶拉密，姆士的儿子是摩利、莫利、以德、耶利姆。按着宗族，这都是利木的子孙。他们在大卫王和沙都、毕亚希米勒与祭司利未人的族长面前自谦，正如他们弟兄亚伦的子孙一般。各族的长者与兄弟没有分别，爱求开暖之麦。萨都出阿辛阿布鲁阿开伊玛这段达布鲁嘎多西瓦嘎兰，这些人是按照他们在圣殿所要执行的职务登记的。这些职务是他们的祖宗亚伦遵照上主以色列上帝的命令指定的。历代志上24章19节。
Sa tutu kajaman-jaman sini pupataruan ai chui maza tua家Kiskau的家要在服饰上操练敬虔那样。Imazay tua家Kiskau lagi turu tua mana na penas dan ana penaulidan apa alai ayat janujen. Tu cakap zaman-zaman sini pupantarvan janujen。耶稣在3个仆人的比喻中提到，主人对忠心的仆人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”马太福音25章21节，在路加福音16章10节到13节，主耶稣也说，一个人在小事上靠得住，在大事上也靠得住。一个人在小事上不诚实，在大事上也不诚实。没有仆人能够服侍2个主人，他要不是厌恶这个，喜爱那个，就是看重这个，轻看那个。你们不可能同时做上帝的仆人，又做钱财的奴隶。可见，在工作上和钱财上忠心，是做上帝仆人的必备品德。今日的经文提到，大卫按照亚伦后代的职责，将其分为24组来执行祭祀的职务，每个人都坚守岗位，忠于自己的职分，按次序而行，让圣殿的工作能顺利进行。第5节特别提到，他们的工作是以抽签方式分配的，可见大卫对祭司服事的安排不是照自己的意思，而是顺服上主的决定。宗教领袖服事的重点在于按照上主的心意而行，正如以色列人在旷野中的敬拜，会幕的每一件用品都要照上主的指示来制造，而上主的每一个命令都是先对摩西说，再透过摩西来晓谕以色列民。可见服侍上帝绝非任凭己意而行。保罗在哥罗西书3章22节到25节提到，做奴仆的要听从世上的主人。保罗提醒仆人不仅是做给主人看，讨他们的喜欢，而是出于真心诚意，并出于敬畏主而做。因此无论做什么，都应该专心一意，像是为主工作，而不是为人工作。保罗指出，上帝用一样的标准对待每一个人，用心做工的人将会得到奖赏，至于那作恶的人，则会受到应有的报应。保罗的劝勉也是今日基督徒在侍奉上帝时所必须学习的功课。侍奉上帝必须心存敬虔，有所准备，因此有教会要求信徒在担任主日学老师以前，需应勤守主日礼拜，并接受培育装备。要进班教学以前，必须先备好课。也有教会规定，若有人想在主日礼拜中献诗，必须先和圣歌队一起练歌，才能上台服侍。我所牧养的教会也呼请服侍同工要先参加主日礼拜前的祷告会，一杯心操练敬虔，以免得罪上帝。人若说自己愿意顺服上主，必然也愿意顺服教会与牧者的教导。当我们在服事上心存敬虔，在小事上忠心尽职，上主必交付我们更大的事，并使我们得奖赏。Sina tu soal kajaman-jaman asini pada zeka tianutin. Na kwenu katina pena oridan pena setan paalai kiskaul imazai tua sensengananga asigini sini papu sensengan no sama tianuji. Sianga imazai kiukai tayau. Titin na kwenu katina paalai tua ta sama tayau noruki pusen sanganitin no kiskaul rutin. Aur kipadira na natin
kituro na nantin manari makaya tinana awaika kiskau toa sema tiayau aisha ta kiskau noya kemasivarung kiparai toa mana varung noa cemas sakatiten nu na kiparengitin nu na salingatin toa ta cemas na penauridanetin na kiparengitin ni tia toa ta cemas na kuya perusa toa ta pinivarung tiayau toa toa ta sensengan tiayau macitila cemas saja siki samula saka latinana kemelang latinana puringaringau maya sa mahasiswa toa penaterangan toa kipusensengan toa kisekau toa cemas saka latinana kemelang latinana mahasiswa toa ta kisekau latinana paalai saja penauridan saja penasaitan mahasiswa toa kedia sensengan nona papula tetin nona makaparentin toa warung noa cemas tara takudara si papusensengan apa seiling apa pemangwa noa sematanutin ayah tu saka zaman tanutin pada zakat latinana kemelang tucu toa mana sini pada zakat masih mazai toa ta siki pusensengan toa ta kiskau tayau imazai toa sini papusensengan noa sensengan noa cemat tanutin ori makaitina na mahasiswa maturu sakana makaitina kemelang apa alai penasaitan kisamula imazai toa sensengan imazai kiukai ayakana pasemarau satu su asini pakinum 但如今我在服事上是否有忠心？凡事按着规矩次序而行。我在服事上是否有忠心？凡事按着规矩次序而行。Sina itu soka zaman-zaman auroja galuina kinum latina na gemalu kinum ayakana pasamarau ka inuri。上主啊，求你帮助我操练敬虔，使我在服事上能顺服你的带领，而不是照着自己的喜好而行，使我的敬虔服事可以荣耀主名。奉主的圣名祈求，阿们。Mali tu soka zaman-zaman nama katina misa selam sumupu sini papu picu sini panlaruai tanutin imazai toa 新眼光latinana kisamula saja pasusui sakana makaitinana makaparai sakana makaitinana kiparai ngapororo tomana warung kiniman nua cemas ekana pasamarau saka mali nuijua ini kana malungwa au kusinupuan lamunana pazekatanga ayakana pasamarau saka mali latinana suliva tu suata kini edavam taja pingan